I pozdrav ljudi, dobrodošli u najnovi video na mom kanalu. U ovom videu imamo da bacimo pogled malo na ovu malu frezu koja je jako zanimljiva i jako dobar mod. Link moda imate u opisu, znači. Pa možete screeniti, probati, igrati sa njim itd. itd. Eto, znači prvo u shopu kako ta freza izgleda, znači idete u Cultivators i evo je znači rotovator Kron. Znači nađete to, kupite, široka 1,5 m, evo kao što vidite traktor traži samo od 25 konja, znači jako je mala, jako malo traktor može to da vozi, to je da goni. Koliko košta 650 €, eto znači baš za male mašine savršen mod. Sad šta ćemo uraditi, uzeo sam IMT 558 pa ćemo sa njim malo probati jednu njivu vamo dole da vidimo kako ona radi. Evo sada je kačimo pa da vidimo. Jako lijep detalj, kao što vidite sad ispod freze ima kao panj neki, to je drvo da nju drži i kada se zakrači ono se premjesti gore, evo to je drvo da može za sljedeći put. Jako zanimljiva animacija i vrlo realno i to je sve pohvale za mod. Evo ljudi, dok putujemo do njive da vam kažem da sam odlučio ako uspijem 2 klipa na dan, pa sad ako ništa jedan će biti sigurno svaki dan, da li ujutru, da li uveče, to ćete još vidjeti, ali uglavnom potrudit ću se svaki dan da izbacim bar 1 do 2 klipa. Evo ljudi, malo nam fali da dođemo do njive pa da probamo to, da vidimo kako ta freza radi. Inače 558 jako je poprilično visoko digne, tako da idemo, spuštamo je na V i palimo na B. I kao što vidimo freza ide, IMT 558 nju vuče bez problema naravno, jer je veoma malena pa nema nikakav problem da je vuče. Ja mislim da je ovo realna brzina, možda čak i ovo. Tako da za male njivce, to je za bašte više, ko želi malo dvorišta da uradi, da sredi na mapi, to je odličan mod za to. Inače, naravno, niko neće čitav njivu raditi s ovim, jel, što brali, kad možete uzeti jednostavno tanjiraču ili drljaču i to prođete za sekundu. Znači, jako dobar mod, kao što vidite, animacija noževa, animacija i kardana, to jest prenosa čitavog do noža, tako da je mod veoma realan. Tako da, kao što sam rekao, link moda imate u opisu, skinite, probajte, testirajte. Pa ako ko želi može napisati komentar kako mu se mod sviđa, tako da eto, znači zaboravio sam dati ocjenu modu, znači eto od 1 do 10 čista 10, znači ovaj mod. Ja lično što bi dodao jeste neka naljepnica možda brenda, to je firme koja je proizvodila. I eto, znači vidimo noževe, zanimljivo, jako zanimljivo. To mi se sviđa na modu. Znači evo, počeo se i prljati, tako da je to isto jako dobro. Eto, znači ocjena 10. Pa nadam se da će biti još neki zanimljivih modova da se može snimiti. I znači 90% modova što snimam to imate i za skinuti, tako da samo je bitno naći taj mod koji ćemo snimiti, da nije neki bezvezan, glup, jednostavan, tako da eto. To ako neko ima prijedlog nekog moda, slobodno komentar napiše, ostavi link itd. Ili neko ko se bavi sa tim modom, ako želi da snimi prezentaciju, slobodno neka mi se javi, ili na Facebook ili u komentar pa da nekako kontakt ostvarimo. Tu sam gore morao popraviti malo jer sam profulo. Ali dobro ide, ovo je jako dobro mod. Dobar i zanimljiv mod. Ovakve modove ja volim i onda je zanimljivo, jeli, farming i sve, ali ne ono neki jednostavan mod i onda te smori odmah. Ovako neki modovi, to je što je vrlo realno, jel, oni su najzanimljiviji. Tako da 558 ide lagano kojom brzinom, 5-6 na sat, eto, znači to je to otprilike. Tom brzinom se mi krećemo. Tako da
To je ono solidno jako. I poprilično realno, jel, da li bi trebalo možda malo sporije ne bilo, ne znam, ali eto, u suštini to je to ljudi za ovaj video. Vidjeli ste kako radi freza mala, link imate znači u opisu, što sam vjerojatno 100 puta rekao do sad, ali možete skinuti, testirati, probati. Jako dobar mod, znači tople preporuke za ovaj mod. Eto ljudi, znači to je to, hvala svima koji ste odgledali ovaj video do kraja. I šta znam, lajkujte ga, podijelite, pretplatite se na kanal ako niste, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!